Tariki kenda mweri ni wa mwanja na siasa barutere regani na baria barutere rwa thirikari ibambire itinini kwelanira gacha ira ciumire ntuko ya maandamano ya sabasaba rutere ukiuga rarungi nindi rwo rwethirite rwichwa mikora na maramari rabethirite bakinyanga kibiachara chantu nyuma ya mabunge wa Manyata Gitonga Mukunji wikirwa mpine Jumatatu ugoro muthenya yorwari mutongeri wa DCP na umwere na kumeneria thirikari akiwa ati niyo yethirite kiria mikora inyuma ya ntumiri nge ya oro ya watimbaru bagashagwa Ruterungi na Rais Ruto nethirite nindi akirita mukana na kuwa titikiria kairi Ethiopia borithi kwithwa na mabisaba borithi kurwa Rais na rutete watho kire mabisaba na kuga ore kawatikana arathwe bobo gitana mbere mutongeria wa baraba baingende ni ambunge na Kimani Ichung'wah na Menete Gachagua na njore kiakiwa ati nibo bakunjira kubanga maandamano na kinya kurea andamani ana kumane no ntubone kyo tukuborwa tukudatu kura kida no gwetikia ati kurea siasa boba kurea andamani baraba kunyange biachara chanto maandamano no kudugania kurea andamani bobari kunyange biachara chanto ntuko ya sabasaba dira weto chokairia ukurukira namba yetu ya SMS rete na marikinyari kunioni ile idhano mwanje nyanyaka na 23578 kana wita kiri mitandao yetu kinyaniria na tukathoma ntumiriye ku kirindeto chaweru kwa kinyano ku download app ya Weru Digital kana utonye kiri www.werudigital.co.ke kendo kwithiro kithia taira mibango na kinyama tangazo yetu ntuku chonde dachonde oteokurukirwa na orobaiwa nindi ya mayara tukirito rito kindeto chietu Rais Ruto gutumiria thirikari yewe titikiria athukangia kwethia Ethiopia borithi ringi Mtongeria wa DCP Rigathi Gachagua kolota miario yarendekerea kiwa athukangia nindi baumete thirikari ene biachara kumenerio tongabo kuthukangwa Jumatatu na Julius Bijewe akiathira zimamoto ne thirite kirigira kwa Nero tokuletera gichunche kibile kironoro mwanya muchiari nyuma ya uchiari Maureen Kimino mona yetu madhidi orobo ina ngetwa Phineas imana nandato chero da moikamberia da ichuchungwa Rais William Ruto na ritete mukana kiri athukangia baraba kwethia Ethiopia borithi na kinya kwithukira abisaba na kuga bobo titikirwa Ruto akwaragia ndere agutagaga wetina mbere bo akibo nyomba itena goro gituone ke borithi kia Kilimani mandiketo ndeto Anthony Kathenya na utwambiria chio Ntukujire tunyime maandamano manene kuthithika ntere mwanya jiandino na gutiga nkiro kia antu 30 bakwite antu baingi kugura rothoku na winyange bunene bwa into jantu kuthithika Rais William Ruto ne umileti muthenya omde na muthoro munene na kumeneria maandamano mama hii kisirani ni ya nini? Hapana. Kulingana na Rais William Ruto thina nene awagibora kiri mwana niyo thina nene Kenya na atongere bamabagi siasa bajukithi thina ino kwa ili mwana na kubitumira kuthithia maandamano kirigerile ala kwebe thirikari obisini kinyume na watho. Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii. Juzi wamechoma mali ya wananchi. Supermarket imeporwa. Wameharibu mali ya wananchi. Wameharibu biashara ya wananchi. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Rais William Ruto kagita gaka nilithithia thinene awagibwa wira ithirutele wakagita kanene na nikito mbataletero agagbobo marais balabethiritu bale tongoriani mbele yae. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi na kuchoma biashara za watu wengine watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya
and expect to go scot free. Moi alikuwa rais wa Kenya, vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya, vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya, na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta, na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki, na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Rais William Ruto lwakinenkanagĩra mukana kĩrĩa atongoria bagi siasa balaba gutumira imwana kuthithia maandamano na kunenkanĩra watho bwa kinae balaba kuthukangia na kwinto jantu kulingwa risasi ja maguru. Mimi nataka niwaambie viongozi hawa wa kuishiwa hawa, kwa sababu wanazunguka hapa town. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura, ati wanataka kupanga fujo, ati wapange maandamano, ati wachome mali ya watu, ati walete maafa Kenya, ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu, watajua hawajui, na kama wako na mpango, si tukutane 2027. Watengeneze sera yao, tukutane na hawa 2027. Njia ya mkato hapa katikati hakuna. Mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine, mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kunate mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kirwaria rokie na kunurite migambo ya mubunge wa Bore Mugambire Ndikirire thirite ya Kiritat ntuku ya saba kwina supermarket ikaithukirwa na kinya gituo kimwe kia borithi Bore kwithwa. Gachagua naugite uthukangia bwa kujerura nendi papanganitwe ni thirikari gukurukira mutongeria baraba inge Kimani Ichung'wa oningwa nendi thuranite ronoru. Ntuko ni ya Jumapili tariki 6 mweri wa mugwanja mathaene ya muthanya. Ntuko mwake kana wenda we mathaya makai bere tukinya tariki mugwanja ntuko ya saba. Na ntuko ya Jumapili mabunge wa gisio kya bunge kya Bore Mugambire Ndikire Muruithania ararita migambo hii. Na nandene babangite kwithia ruju tafadhali shetani ashindwe. Babangite nyagweza kujukia kutonya supermarket nejetu, mwambie akae nyumbani kwake. Migambo huu irakara ya kiroto kiarire runene ntuko ya maandamano ni obore kwethwa kwa nyumba imwe ya wendia pointo na rietwa ria chomba supermarket ntere cha makutano Mutindwa. Oburabu ongware Ndikire ugite mathaya makaimbere burethira bwikarika. Abubu ongware Ndikire amenyere ontubu akiariria maandamano na wenyangia burabonekane bwikarika mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua oneka kolo thirikari akiwa mubunge huu na amenya nyumba wikaithwa no bwobu ni bwakarikire. We take note that in Meru on Sunday the 6th of July at an event attended by CS Kipchumba Murkomen, the MP for Bore Mugambire Ndikire indicated that a supermarket would be attacked the following day. As sure as December 25 is Christmas, and true to his word, Maguna supermarket was touched by the state-sponsored militia, which the MP was private to. Rigathi Gachagua na ithirite agita na mbere na kolo thirikari ya Rais Ruto akiwa niyo yanirie na mathina ya na kuwa kurerurio rukoloterwa. The tired regime of Ruto had a well-organized state-sponsored militia in cohort with the police and other state security agencies to maim, kill and destroy property and blame it on the Kikuyu community and specific leaders who are perceived unfriendly to this killer regime. This targeted gitana mbere na koti bwikaro bimwe bithirikari ya koti na kinyaka mbecha borithi irengitonyerwa na kuwa yarengo ya rais ukurukira mutongeria baraba ingende ni ambunge nene Kimani Ichung'wa. How do you go to the courts that are guarded by armed police officers and touch them? All these attacks of vital installations were stage managed by William Ruto through Kimani Ichung'wa to create the opportunity to prefer charges against people using the Anti-Terrorism Act.
out. Awete ntbaba chwe kenda gwitithia na mbere winyange bu baurito ne thirikari utumirwa kuntu mwanya kureo kaunti-ini ya Meru. The militia were procured by Ruto. Governors and MPs allied to him. These regions include Nairobi, Kiambu, Kajiado, Kisii, Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga, Meru, Nyandarua, Kajiado, Kitengela, Ongata-Rongai, Machakos, Embu, and in Wote. They had clear instructions to loot and destroy specific properties under police supervision. Gachagua na olotete Rais Ruto naragwete nendi nedirite tuma biachara kadumba ikedire kiringaika iragwete ira nyinge ne chianto barureyo rwaiko. Ruto's ethnic profiling has led to the destruction of the foreign properties belonging to the people of Mount Kenya. Maguna supermarkets in Meru, Kahawa West and Murang'a. Nice supermarkets, hotel and petrol station, and nice city in Mwea in Kirinyaga. County supermarkets in Kabati and Kirinyaga. Power Star supermarkets, Quickmart supermarkets in Eastern Bypass, Shell and Total Mini markets in Roiru, Chill Post Hotel in Gong, Boju Shop in Keserian, Homegrown supermarket among others, and the Family Bank in Kahawa. Kuri biuria musiaso akwithira kiura kiokoni miario ya mubunge rindikiri ira nende akuri kinyane kitumi mwankira nende atithirite akiwatawa. Rindikiri been arrested. How did he know that a supermarket would be attacked? This is selective justice. The evidence that these militias are state-sponsored is plain for all to see. Angino kuna tingwatano ya biashara Meru ni babuthite maandamano ya thiri na kuinga barabara ya Njuri Ncheke Street bakiwa batetekeria biashara chio chithire Kenyanga kwa bari tiantu kuyele kinyuma ya maandamano ya sabasaba utia yenye ngeti biashara na utonga bwa bahingi ba biashara ba Meru na bethirite bakiotana na atongeria bo bario mubungi wa North Rahim Daud CEO wa Meru Dairy na kinyamzi wa municipality Muteria gatigati kana namuna atongeria bangi Muthuri Muriuki na ripoti. Andikenda korene mudhuru jwao nande biashara mutirio kangangi batongreto mkarigiti wa Chambers of Commerce and na County Meru nonjoshio mungania mubunga no Dimentira Daud amana atongira bangi na mdhuru na arua ibadite mandamno jadiri bakinyito bisine County Commissioner na kyotekenge ni kumunengera baruga yao bakiuga mwankira nande batuta batitekeria kaire ando baraba kuandamana beja kudhukange biashara siao. Watu wa biashara wanasema national government mtuambie nani alipeana pesa watu wa Meru wachomewe manyumba yao. Tumesema Meru haitachomeka tena tukiangalia. We are owning the process. We are owning the process of the people. Wale ambao wameumia. Watu wa biashara wako na maruni. Watu wa biashara wameandika watu. Arafu tukubali watu waweke wapangwe ndio wakuja kuharibu town. Na tuna recognize Meru town economy hii ikiharibika, economy ya Meru yote imeisha. Araba ukitana ndenya mutongire mugongo na beri kuna tineje na konbikana thirikari tonyere gutigira barabara ithiru na kwenyangiro bakutho bakiriwa. Pia kwa hii petition tumesema wale watu walichomewa na kazi mingi, serikali itafute an emergency fund ya kuweza kucompensate wale ambao waliumia. So kwa hii petition tumesema hata ifikie rais aambiwe watu wa Meru hawajafurahi kwa sababu walikuja kufurugwa na wakufurugwa na watu ambao wanakaa wamefurugwa na watu ambao wanataka mambo yao. Watu wanataka mambo yao sana sana ya siasa, ndio mtu ajulikane anakuja kufurugwa ndio sisi tuishe. Amna bubu mubungano dimente ba kerotera kama kia DCP akiwa niko kirabanganithia mantu jaja. Lakini mwaka hii hatukukuwa na finance bill, na mimi ninasema hii nikiwa najua na na hakika hiyo imefanywa na watu ya DCP, chama ya DCP. Bwana Gitonga CEO alimusifu rais vile serikali imesaidia Meru Dairy. Sasa wanasema watafundisha adabu Meru Dairy. Hii ni kazi ya DCP, tusidanganywe. Ngoroki eba kule chukuru chiaritwa ila chine na County Meru ukija kuthoba tonya maandamano ne
na bakawatikane bakitha bakikia marito jao kiri thirikari na batetekire kuthoma kairi. Vijana wa Meru Polytechnic, wa Meru University na vijana wa shule, mumekuja kusoma, hamuja kuja kufanya maandamano. Kazi yenu ni kusoma. Tafadhali musitumike na wenye siasa. Shauri mukipatikana na mpelekwe kotini, tutaomba nyinyi musiende kwa shule yoyote Kenya mzima. Munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru Norinda Kiome kinyethwa kiwa boja thirikari kinya bashomia kutigira ati biashara cia antu cikithwa cikarua. Antu bara bagutumirwa buthuku bakiuga demonstrations bakuthithia mbwira sheria cienu kana sheria cia kaunti cia thirikari yetu kiendene constitution iriuga right yeku demonstrate ethirira ario gutonyera biashara cia mtungi ario gutonyera rights cia mtungi kenda omba ikwithira kithithagia biashara ciawe na njira ire bwirite. Antu nawe county commissioner no Jacob Ouma na kamanda wa polisi ndene county ya Meru no lo bagwara bakinyete nandi utekinya muntu mabakethwa bagerenza kinyoke kuthiki kwa kotini be tayari ende batigire biashara na antu mbendo karia. Tutapambana na watu man to man. We will use reasonable force in as much as it is reasonable, and we will not be cowed by people hiding behind the constitutional guise of the provision of they have the right kuandamana. We also have the right to deal with the thugs, and we'll deal with them without mercy. Kwa hivyo tutembee barabara moja. Kazi yetu msichukue. Kazi ya kuchunga na kulinda nyinyi na mali yenu, maisha yenu na mali yenu tutafanya. The business community is a multi-attire economy. And therefore we must be ready to protect our multi-attire economy in collaboration with the security agencies under the stewardship of our chair. We will do it 100%. Ukitueleza we differentiate between the real demonstrators and wale ambayo wanataka vita. How? What is the gauge? How do you know law is the real demonstrator, peaceful demonstrator, and law is not the peaceful demonstrator? What gauge do you want us to use? We will deal with you. Wacha tuende hiyo kotini. Na sita atachukua lawyer. Nitajisimamia mimi mwenyewe. Lakini I'll deal with you on behalf of the government. Amana bubu uspindi wa Meru no Abres Chalo awantu 70 ibakinyete kotini kumania maandamano ya Sabasaba. Tuko na watu 70 wenye wataenda kotini leo, na definitely the investigators wataomba muda zaidi, what we call custodial orders, kumalizia uchunguzi. Kuna walalamishi wale watu mali yao iliporwa bado hawajaandika taarifa, lazima waandike taarifa. Kuna CCTV cameras lazima isomwe. Kuna forensic analysis ya masimu ndo tujue nani alikuwa wapi, lazima ifanyike. Kwa hivyo our investigators wataenda waombe muda zaidi ndo tuendelee kushikilia hiyo watu mahali ingine huko kotini, ndo wamalize uchunguzi. Muthuri Murioki, Oru TV, Mutirijwa Kangangi. Agino konati nkiama ya New Dawn kiariana le kibandeto nemenerete wenyangia burakwedrete bukijira wakire maandamano ya Sabasaba bakiolotane ndemo siasa omwe nkiama yuwete kareka ya rere titi batire kwidira ninde lekione karingi okareka New Dawn nyorete rwanyiro boridi kukieta gari ya kiribara ninde niaduganirwa bamakareka ya wenyangia nekenda bedira ninde bakiona kyoto kibara monyangiru intubyo kaitano ko mutungira waritungo bichine ngabana Julius Bijewa na ugetezima moto ni agererie gukinya endedire kirigira kwa ontobrani inde botumire mu nkedire bitamba bonene mutugi kare na report ye baba ni akiama ba Meru New Dawn baraba shumerite kumeneria winyangia burea boakarikire kiri maandamano ya Sabasaba ndene atoni ya mutindo na kinyama kutano bakiuge nyangia babare ko batega ne bondete akaribano dimenti indi ne ageni na nibedrete bakirita mukana kirebo ati ne bagerie kaire koja kuthithia winyangia kire biashara ciao bakethira babeterete tamobira jokona
mwana wa nothimenti wari kire ana bara bathiurunkaga ana bau bekirite Arafat kiongo biongo biao ikenda bamenyana no tubakaia mwanki ko ntubaraia no na thimo bakamwira tutumire tukuthithio nana ou akabera ntumire ni mbica ko batumanya location boru ina bari bataimenyaga na bari atyo tukwenda kwira Meru tutikaranthika iri tutega into bietu bikithiragwo ni antu bairi bathatu bara bakorwa no ntu ba siasa ritho rimwe rikarira riringire ona maruirui tutitikiria into bia antu betu tutitikiria investors bengwa Meru tutitikiria antu bara bakuya batureterete mawea bengwa Meru ni antu bakai right again maandamano jathithwe tuonekethe bukathuki into bia mtungi kethira supermarket ire ithiru yandikite ana betu ba Meru baba ingi muno bara thai ni jobless no ntu muntu akiwa chokanire biashara yake antu ubakare thina kaita kurukia kiama baba ni baugite nyangia bau bakuthukangia tauni ya Mutindwa kuri na musiaso munene Meru withirite ari nyuma yao na ndiba kiromba rwangi rochunkoni kuthithio thuthuria na mpui bethire bakimenya no nethirage kirwampena jokirwetagarira kiwatho. Very senior politicians in this county ibare by demand jaja, and this is why we call upon investigative agencies banding down to the root cause ya mantujara ya karikire tariki mugwanja igitari mwe bwarika na MYS ne ithirwe na regoji na to karakara ikwejire assembly ya Meru na ma MCA je kundene yabangirwa kinyayo kwithwa kae okorwerwe tweja ituonete kinyaendi quota ya Meru yongwa ije ngabana yongwa na ndi turi kinyayo ne bangiri kwithwa tugachurio uyu kwamba kwithira kweri kwina musiasa kana kwina musiasa uri nyume mantu jaja turenda kwera county commissioner with all due respect kinyoke ya kwithira mwana siasa uno ndene ya Meru kinyake ya kwithira imbie na bio itukuromba nete yo kenene muritio mbecha na watekane nikenda mantu yara yakarikite Meru yatachokerwa ringi usito kumnyi wanasiasa bautumika kubwithia mantu ya mauito baminya kati tukwenda baeta lakini itara kinyato abaeta na kiria rito baskuru chankathi chegurwa Meru bethira bakirombo bakenda gutumika na siasa kwenyangia tauni kana gwita maandamano ne bugetikiria gutumirwo bwei ni wanasiasa selfish baraba kwenda kuiguna bobo nkake na kwenyangia uturo bwenu muthiene kiri murungamiru aritingo yo bisine angabana Daktari Julius Bijewe na ugite na ataria thenira ikundi ya kwaria mwanki gya kurukire ntukweu akiuga ritingo gebone bamakirwa muno na bamwe baithira bakiringangwa na kinyakiwa kinyaka ambe aunendaga kugwatwo mwanki inde ne bashomire na gokinyantone area na bethira ni untunduka eune ya ingi batomba koria mwanki ora kwagirite na kinyaki uganga bana mutumantu ethingia ni wo arombere ngari atharakanithi eja gutetheria koria mwanki jou na gitariria nkuru kirojo ruri kuthira ngari neu bate kumenya no wagitira rojo rwa mewas bakiaga rungirwa koria mwanki jou na mberenye kuma rangiti ne orende antu bageria kumeingira na gwatuka bakenda nyakwethia fire station ende ninge ibwa kama no kire antu ba mazima moto no ntu ba matukire na rwiro na ba riski na ba tongeru ngare thirikari beta monka maguna ciara kwari na mwanki na still ba face resistance ne mono antu bakira gagenya borie mwanki ju bagera kugera mwanki kugera roje na area flow ya ijire na ya ithatu na area mwanki ju umaira lakini kwajukiria nkurukie mathajairi kugeria kubunjia murango ndigurwaja kenda ure bwanende kumba gutonyera gwita koria mwanki ke report ratito cia weru ria kwa rieto ne mutuge kare right ana nikumira kenda tunende mutugi karatu kona kanya kuno kaindi mbedrengi kurikana kekire ketora tukuria no kuthugania kuri andamani bo bari kunyange biachara chanto ntuko ya sabasaba no kuthugania kuri andamani bo bari nende kunyange biachara chanto ntuko ya sabasaba 23578 niona mberombi kenende kwedra
bitwaya ni maoni yaku kana kinyo twanikira kurukira mitandao yetu mwanya mwanya tuthire tukinoka nini nkethira ngechokera nyuma kaita katikurana kinya kuthoma yamwe ya maoni yaku. Gichunjĩ kĩa bina gĩa katiba ikiugĩte atĩ Kenya nĩ nthigũra bia mabibinge ĩrĩa igĩkinya kĩombo-inĩ ya biũthũrano bia ndore cia mwingi kana public participation na kũthingatĩra inyeji the People Dialogue Festival ĩrĩa yambĩrĩirio nĩ the Center for Multi-Party Democracy nĩ kanyaga kega mũno ka ndore ta ici cia antũ bonthe na cia kũreta ũgarũrũku bubwega. Kuma 2019 kĩgomano gĩkĩ kĩretete amwe a Kenya atongeria na gwatuma rubamba ingĩ kenda kũthondeka Kenya ũrĩa kũbatere na kagita gaka kĩgomano gĩkĩ kĩjĩte Meru na muoroto jwa building a collaborative democracy for Kenya's sustainable future, the Meru we want. Kigomano hiki gigakarika Alhamisi tariki 10 na Jumaa tariki 11 mweri Jojo kienine gĩcukuru ya the Meru National Polytechnic kwambĩrĩria thaa 3 cia rũkiri mwanka thaa 12 ciogoro. Nguruki kigomano kia Alhamisi tariki 10 gigakujira imoko mwe aja kwa Weru TV rumuri rwa Ameru gutonya ni utheri. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Tomerie njega kiriogwa murimi omira. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere. Kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje bru kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Si niliwaambia? Halo, niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara.
Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka. Kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa. Sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Grilling Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Bwana tupo kwithira tena mbere kwatana naoni na kile kile tukithia tukiurakia kuna maoni mwanya thiriti ya kinya kwa Wero TV. Vipi kuna vijana kati ya waandamanaji wanajifanya wauni na kupora mali ya wenyewe. Alitokire Beckham kuma iko Massive ongea kithira ito Richard Kobia kiwa ndio wale wanaharibu mali na kuchoma vituo vya polisi wao wamelipwa na wanasiasa wa mrengo fulani ili onekane kama jenzi. Wengine wakidhira ikiwa Hello Phineas Mere kutoka Igembe ni wao wanaandamana ndio kuharibu mali. Bidhiro toa ya moni yakuna toa ya thomora tuita na mbere kinda tuchieto. Akuro banjuri ncheke patongreto ni mukarigiti wa Adriano aroyaruiba menete maandamano yantuko ya Jumatatu kiumekie muno muchi yo mutindo bakiwa adare direte ikrawani ni mno. Gorbankro kibariwa baitayare gutethaniria na thirikari guchwana na inyange ba kinyawe gwani kutumira jira chio cha kinjuri nonto nendi bateti kiria onjuri ya Meru bedira bakinga wa kumania na dhara cha maandamano. Bomuthi barombete governor Mutmanto Edingia kugeria nende urakombeka kwikwa kwinangari chakoria Monki kiri sub county kendo tira nende mitugo ya Monki kumira ni kwithira ikanda na wanyo na njira yaraka. Babuna kurubanjuri ncheke batongorere tuyene andiria na rujaru na arabombite kwa bakimeneria bonene maandamano merika kuruthika antu ya Jumatatu kiumia kwa giki mwana moja umutindo na arabamenerete bonene antu baraba mbire kuigwa bakibethia duka ya Maguna zintere chimakutano na arakuringana akoro abaku antu baba arutire ngugino na amba inde tandamana ine batirite kwa bakithingatagirwo bura ko batirite baumbe kuigwa bakithuchira tagara kiwatho ko condemn mandora ya bwithikire Meru na Kenya nzima lakini Meru kuma turona Uhuru uterenge maandamano ya bwethwa ya mathuku ya yau ya bwethirwe Meru baithia Maguna supermarket irera andikite ana beto na itobera ibara ongelere ana bara batiandiki no ndoruare ana bara bare ya Maguna supermarket makutano iruare batengwene ne une asara nene ke batwe ne asara nene ke mwene nyumbera rayere ne asara nene ke mwene biashara nondo mwene nyumba no wethe tuo ikete biashara imundoge wekete na ito kulani tura kurobanjuri antobau
bakuthithia makosa yau bakubwithia mawiye yau na begethe imuntu kana ibongwa bakuthithia bou bato turakoro banjori ncheke twabe yukuria tu akale no totete kirinto bya mero bya nyangwa totete kirinto bya mero bya nyangwa no tobieto ibe birande ketana bau eruarana bau atena ngoe as we talk narangurukia kurugwa baba umbite kwigwa bakiuga ka bakinya batumira njira cheke njuri gutigira antoi bakwatikana ne thirikari meo yumba kuwe kimama nonto bamo bara barutango genu bakonekana kimichibi ya CCTV cameras ibombe kwa bakithingatiro baba gwatekenda bagatiuka ngerekana kiri bara bangi bomba kwa bene thugane taridi ankoromba security team ile tokere le county commander ya kwamba iba beef up security ndio kama thirikari yetu Kenya iwara trend na bana intelligent ekwana anto aba ingia ba take advantage ya maandamano lakini 80% ni amba ba kuluti to biambi boloi ibonjori betu mara take advantage ya maandamano kweta kuyanto itokona bwa muno kijami mitandao supermarket ira bagunaske ira unero era ma ekora ma kenda anto ba ya na te anto ba maandamano na anto bara para imposta patie vetie waandamanaji lakini na kora na neamba ko to goria dirikare ya Kenya onto intelligent ekwana ira ditangu bora ko bati to koromba ba biata anto mu mwanga ba megishwa ba kuwajibikia makosa yao kwa itokuwa kana itokoria President wetu His Excellency Daktari Samoei Ruto ito muromba baina kindike mwana wetu deputy wawe ito muromba bayo kiatua dirikare yo kiatua ya kuona ndoba kwa to bonde baraba kuonekana ketomera iba watwe nondo ne nyangia na bayo kiru atua ya sheria kulingana na sheria cha Kenya na ito nyuma ya rais wetu na deputy wawe tore akoro banjori kindike mo koronjori ito mo support full baina president wawe ndivyo njori yawa ndivyo bowa 2027 muntu aina right ya kulinga kura na rakenda ithia nyumba cietore tukuthiria thina rero ana barabara ndikikora magunas inkolokia na maana ya thatu eruare kabarenja na injc era wetwambi era yetwana batochie ana barai na beta kuria bamwe bena twana ibakomborete nyumba cia kurara bangi baina ibakurera aciari bo ko turekire mero thina ekinya to ito gamborombe atu betwana betu ugekira thina yera ringi kwithia te suluhisho kuraga te suluhisho kirabie na bata ni kwaraniria. Ile maandamano ya jana ilikuwa ya upotofu, na muomba mwambie watoto wetu wawe na nidhamu ya kutosha yenchekabo wetekeria tukuwa na beto tubarutane kwa intobia ile heshima na kwa kuru heshima na ntubonde ba Kenya na wathani bwa burio naraba muthia baumbite kwigwa bakiromba ngavana kaunta Meru no Reverend Mutumanto ithinkia utigana na kugera bora kumbuga kuona ngari cia kole Mwangi ni kuwa chiekera sub county ndari ratha ina taino cia Mwangi ciomba kuikioneka watuiga utira na thina no ntukewa ngari cia kole Mwangi ciara kuboka Remera maguna zieno ya makutano itikiomba kuwe keberithira buru batu ito wapil ajote muntu ataraikirwa ute muntu atironere to wapiro kira wa ebo gavana Mutumanto ithingia itorone Mwangi okilelwa yokaithia supermarket ira Mwangi karuka nthi simamoto echo wako kuonza yaura tiete roire ya kweleti so odinko ngoria awa ebo gavana kethabo kaombeka duru ero mbara korwa banjori ncheke each and every sub county idira nambi bobora kama ndio loi kiripotera ndro cia weru mbita wa John Thiga kumania na maumira nende antuko ya sabasaba mutongeri wa kiama kia PNU Peter Gatira umunyana ugite nende ndio ngaira musiasa Fred Matiang'i araye kubwithia Meru igutira munya aruga barenda kukia kanya kaukuririkana barabatere oturo arongelete baina materoterwa kirimara iro kwitharu kiringitha kwa ni thirikari muthuri murioki na chikinya mutongero kiama kia PNU no Peter Munya augite nandi ndiongerere teri kwithwe kembe mutharu ruju
Efred Matiang'i anyandene kaunti Meru ikithwetirite na kioti kingi kaba kwenda gutia andu bara batete moyo kumania maandamano ya Sabasaba ni amana gutegera athari iria yumbite guthikithithika kumania maandamano jaja tona no tutea siasa kuthira ruari kate kanyake yakakubuithia micemanio ibontu twa mirwamia kaita kaka kwithikira kathira antu baomba family reina iciathirikite ciumba kwithira baina ururubwe kuniania na antu baomba kwita kinya kuona aba icibitari na mantu yange maingi tona kanya kakate kubwira kubuithia micemanio na ibontu tubwira twina nkoro inorito muno na tukiba kwa bubwe ntu turenda kubuithia micemanio na inya muno tubwira tukwira Meru tukurwamia micemanio mwanka kanya ria getha kayo kakeya kakubuithia micemanio kulingana na Peter Munya agutiba kwa tete ripoti ati kiri micemanio yao na Matiang'i ndirari kuretwo mikora nikenda inyangia bakiuga bo kaba kwenda kwebro ntububu na bakeja kaire kagita karia mantu kikoja kuborera tu network kithirika na itwichi kumenya mantu era kuendelea twerwa kwi mibango irio ya gukumira micemanio yetu antu baithie biashara ciantu bora yantu bawe nyantu barabaraitu micemanio ni wa PNU na Matiang'i yo bakubuta ngweu kenda rieto retu yake amarithuka lakinya kenda rieto ria bwana Matiang'i rumba kuthukirao amana bubu augite na uma ati thirikari ina njara yo kimanto ja thikire ntikwe Sabasaba na mono ikiorotera ruthero Mount Kenya katukua mantu yayo kareka ya ukora na mikora imingi ni mantu ya ina mukono yo thirikari ndene yo nontu thirikari ke kwenda kwichangurania na antu you are opposition ikubanga lakini uti mwananchi utikuona uti opposition ikimantu yau yantu akuluti nyagitha tukuotetu gwa kuluti kukwea lakini utikuona antu baite baikira monki nduka ya Magunas na waito kaibu nya na Nairobi no ya Maguna itagetetwe na kungi ingi no kona antu ba biashara muno cha Mount Kenya antu ba Mount Kenya ni kwa targeted kimantu yau ya kuendelea kulingana noe akethwa akiuria ntu bakare no kiri no ntu na witikio ateithura no twitite bakethwa bagwita thirikari iji tutena attitude yu ati ndie tukwenda Kenya ithirerio ana bana betu na nchiaro ire ike achithira Kenya irio na ibuntu tukua mwananchi na ibange thai wethero tikibande to yuki kibande wethero tikura to yuki kura onto yu nyo sila ira number 1 tukaritani yo thirikari na to Amerita uteno kwenda kuonwa ni antu kinya na uko Jaluo ite kwenda kuonwa nao ukaliwa ya baba ngoko baita bata baichi ta experts uteno kwenda kuonwa itukweleano nende ituibange na twina kiominga ora twari na kiomikira baba mikire ku ntunte umo bara bamikire baba na bara ora bamikire no bubu ine nyawe tatia yominga ithuranirei ene kioro kia kinene nikitumi thirikari igwitikire gutania ngugi na mikora antu bangi ritumirwa na njirembi na mikora ithuraniri bukona kinyera ya urairwa miti ya Nditangi Nairobi ikaurwa ya kamatwana no kona nye ke aria borithi na borithi tio bauria ko kwenda kwiro bungi bweku thikari ne gusika kimanto yau na tathirikari mbi gwithira demonstrate baraba ku demonstrate baba tena atia yuba kurwa lakini bara ngunzi ya ibangi kana mitangangere bangi mikorere bangi kana nkro mithimbu ekura antu Muthuri Muriuki Oro TV mutinjo Kangangi makarika yana kugiana ntere cha gembe nyonto bone kiete gutabarikia bunene de na yo keki weto ya yone ndikaumo karakanene ariba kirikana guchinchania meri ona tubecha tokai kenda kore intobya gitumi tangere kana turu choderu ende bakuringithia nkoro kini ati ana breva ingine inde bedagira bareri ndi boyowe ukionekane ndi gutabarikia kwa makarika ya tuyoyo tutiniri gutiro tukenke toboyowe
oindire kinya obatininya ya kurera kana kwirera babongwa marigito ndeto Nicholas Chabari na murikite makarika yana rido ridagana kinikyo gichunche kembere kebiele kerono rura mwanya muchiari nyuma yo chiari. How many people were pregnant in this county? From the 15,500, 4,400 were children. Pregnancy does not just come alone, sometimes comes with challenges. Bo atari ni ati ana gatigati ika okoroba mianka 18 na 19 tayari ebainge babo mono kaunti ya Meru na mono nterino Ochiagembe na atiari tayari. And not just children of 16 years, 17 years, 18 years. We are talking about 10, 11, 12, 13. Those are basically school-going children. Baba inge diona bakigwata mimba bale grade 6, 7, 8 na form 1 na form 2. Ogo ikuonaniria ati no ambu batejaga achukuru uogo na munonkoro kikinya ana barana bo bakugia nabo batiomba kwithiro bakithoma. Research kanini toibwetherie tu ingwa itwamenyere Garissa 90% ya aritingwe ba nyumbani ana ba mutuate na lare to be precise. Na nonto batiena gento ogia kubathomithia batigagira mirigo yao aciari bao kinya bo barani bakuru kumenyera atwana atonini. Ndande koroga kurera na kurera atwana tunini tasoga ndona thina cia kuma kurera na ba mwana acio no ni cibitari na kurimira na kwendia yonde no ni mbethairia bantiere no tocoka nyanka baringira thimu batiyumba yugacia thimu ndabambigiri mbeca bakarea ni wambiririe kumenyera ni ndutakare no kabuye nyitana sari na batitaga ukuigwa ndo ni ndaremirwo ni gwita mwithuina ndeteithagia na turuku karakare ndi nako nikagukumire maingai inde gutebio nyonaga bia kubarunga mirira tutekinyaga nyumba kugira turia tauni twigombora na tutikona kinya bia kuria. Kuringana na omwe gwa ari ebarabarikitie na kwaraniria anati nonto na gwatire mwana ari mwana omunini iburu ariuga gwe atari ena gento ya kurera nakio omwana na kuraithiria ona okia aburabwe muje wao atigire ngina muciari mwana awake na we aumagaruka ataoni nekenda thinambe na guchwa abia kuria na bia kwanjiria aguthugania akare na bia mwana no ende mwanka athaino gutire na kinya gento aina kyo yotethia nakio mwana ora bantiere no tocoka nyanka baringira thimu batiyumba yugacia thimu ndabambigiri mbeca bakarea takura mwana kwa twariarie kidogo mami nyakiura cibaro nona tutethania tamuotura tau ndatira mami mwana mwanka thai tau ndingiringa ibaro bia kuura nguo bia kuthambia nyumba bia kuthambia hoteli enye ibaro bioti bia bikuona na enye bia bikuona tia nkore winto binene muno na binti kuona inya bia kuenderia mami wau na mwana wau emusi bia kuwa kwebimika iketau bia tumira kana mbithambira mipango ero kana oke na uyo mbikire mimba na torokere tisinjere inyete wande museki mbonethe amba mbesa ambambia tukwembera ndamura mpea na mbere yanake amba mana yana ndetanda ora interview bionde ntare abio ndendelea u ndarianga ngeta ngamuromba mbesa ngora bila antena bio kuriao after meri ile ithatu ambiririo mbira ende mbesa ciakwa wambiririo ndea na mbira ndi murembi iu na mbere mwana kwenda ndamurira mwana ndumurira mwana amukana ukinya gwethirwa aekuru baba mono batigiritwe ana ni ana abao ni ekuru obakuru bariuga na bono wa mwanka baetume na bakaruta ngugi cionthe irabomba kuruta kinya no kuru obwao nikenda tujuju twao na tututhina na kwethirwa twitwega kabanga tuwana twene mukai ni kabanga kwa twatiwende tukoyelwa turende nau bansogeri muri yoyo na soganda wende kutena thina kanthomete gine ba kumtanza kama kauntethi ndi kulimia na nditangi na ibarua bia ndo teke barua nteli ta kenda na babona kuria na sukuru otegwo ndenkiumba mathaya mbetaga ngacoka ndeta kuria matungo ya kurima ngacoka ngabonera ngima ndukwira ngwacia ngitukarara bua ngeta mugo-ini kuna banku ngea nacio ngabagurira bia kuruga na ngacoka ngendia mbia cukuru nguthitu tuntena cia munda kaunde thwandi marimite
ukana kamba kwa njire ndente gombo kwa kando na aciari baba bakuru kwithirwo batakuona akinya bantu akomama ega bangi bakiriaga kinya nyomba acia gukombora nontu batina kwao bairithiritoe bakurukira kinya menyamaro yocheria abichi ija tujuju tutu kama shule hii karibu adhan ya wazazi ni wale wameachiwa watoto watunze au nyanya muciari waku uratigirite mwana ayo umba kwithirwo na miaka igana na amiokwa thai na miaka 8 ati mumenyera muno uratumba kwa na mumenyera kanini na inya muno ntono kwelewa mami mtu mukuru nde mtu mukuru tia menyera mwana ora bati kumenyera kuthoma kwina stress inya mbeza za skuru si stress mama huku na tukutoto nini na irato na ngua ngatalero ngiria ko minesile ndiba moto yo monto ndasoira ngata kuria santena kila tena munda kankombora munda nakande masi anditangi ndetera musemani utebu nangorio ni atebe kuga ari mwanga mwira ona utebu mwari to ciake akamburie musemani ni ate kwiriru ngamwira no mbesa cigwitayo skuru ni undu nawe menyera muno ana baba ku wone mbia cia skuru batiga ikarevu ende kuigua. Wazazi wengi wale tuko nao ni wazazi ambao wameachiwa watoto na watoto wao kwao ni wajukuu. Sasa hata wakija shule huwa waelewi ile system inaendelea wakati huu, na huwa wanjikimu hao watoto vizuri, hawatunzi vizuri. Vile wanakuja shule unakuta wanachelewa, hawajui mambo ya absenteeism. Mtoto anaweza kaa wiki moja bila kuja shule kwa sababu analelewa na nyanya, na nyanya hawezi kumtunza vizuri, amwelekeze kwa masomo ya wakati huu. Watanira nane kire gicunji kia bithatu na kia muthia kia rugono ruru rwa muciari nyuma ya uciari nkumenyithia na bwatongeria bwamba kuga untuni bobo na muno nkuruki bariona akiorio kia thina ino yonthe ikiriko. Antonia Weru TV, Better Class, Chabari. Alright, na kiure kirane tukida tukiura kiembe tikirendo memoni ya ile adatu kwa kwedira kiwa Hello Wero. Tunajaribu kudanganywa kuhusu watu kulipwa, ila wengi wao hata walitokea na mawe. Tunawaona ila hatuwezi kufanya chochote juu agencies are usually so hostile. Atakweda kiwa ritongia kedira kiwa kwa maandamano gunso ulipo na wanasiasa ndio sauti ya mwananchi ipote. Anaitwa Mwirigi Flamboy 254 ongea kedira kiwa hai. Kama kunao wamelipwa kuchoma ama supermarket, kwangu naona ni kama wapande zote mbili, upinzani na serikalini, ndio waonekane ni kama wanapimana nguvu. Hiyo sio ni sababu ya upande fulani kulaumu mwingine. Zakayo Mutwiri Kumaburi. Hello Weru TV, mimi ni Timo Mzani kutoka Karaman. Nasema kwamba sisi kama jamii ndio tunawapa wahalifu kwa njia ya kuwatetea. Ongea kedra ikiwa hayo maandamano sio ya kweli ila ya wafadhili ndani yao. Ombi langu serikali ifanye uchunguzi imurira marere. Ongea kedra ikiwa Weru TV naitwa Kiarutara Wambolisa kutoka Lamu County. Maoni yangu ni kuna wanasiasa wako ndani ya hiyo maandamano. Na wengine wakedra ikiwa Weru TV vipi, kuna vijana kati ya waandamanaji wanajifanya wauni na kupora mali ya wengine. Arito Beckham nongea kedra ikiwa Ronald from Kadhima Igembe. Of our fellow we should ask for rights in the right way and not distractions. Richard Kobia ndio wale wanaharibu mali na kuchoma vituo vya polisi huwa wamelipwa na wanasiasa wa mrengo fulani. Yamoyamo ni yarenende withirite bwituma na nketa na mbere kuthoma yange tochokera kinde tuchietu cheru thaitha 20 thaini utukwithia tuhikara gatanta nyuma kaita katekura ni mubango ya murimi cheruko monetwa madithia au kare Maureen Keremina Ngeto Phineas Imana.